Wali kwao nea kushandia kisharika na kutoka no mwana ikufero ndaya kuja kutoka pomula liguru kwao nambano nandorupa koruko ekondwa orishavali ohunga roshingiro shohunga no kumbundo diro pekarai nambano myangu kuko okulike papo kuhingira ndi bali pombandire kwije kukahungira okaro ngeni chibahiro cha Elia werina natutatu komwana no murumenda tutumukana kotoro mwinyo myangu kukaendelea kulambo uliti shukuri pamwe mara shu handa ukana platini ngeni ya moyo ya kuinga iya me utrimbo ehungindo la Elia ndo jire kondwe tenga odombaro batenga kondwa licha murongo na hama mbali edo mirongo ibali na imwe ndoko mirongo ibali na mbali salomba Elia werina nena kombanda yo murandu potutatu na kumbu nai muhona njambi wanje kotora omunyo wo murandu ngwi muhona wabira ngumbiro ya Elia ingwi omwashe wakotora omunyo natutumukwa omunyo wali wayi kumuhona mbebera bayingira bi omunyo owa muhona orutu lyaruka kuruma oshinacho thuku chidubana wanu thuku chiyitisa bure koto munyo wewe shayi okoperina omunyo waruka kumuhona orutu lyaruka kuruma bamwe ndo nango waru omunyo waru apitini mbulala wararana omunyo yaru andwaruka yedi ambana kumbusha muhona likana kotora omunyo ele bamali hingire na wakuba potu tatu ya muhona njambi wanje kotora omunyo mulatu ya changoma de bangano Genesis mirongo ibali na ndano ele orisha hamo ndatu ndele orisha mirongo na hamo mbali ndele orisha nekondwa mirongo bitatu na ndano ndele mirongo ibali na musho kujo omme hingiro ya omunyo uyanda for expire au yaruka kuwa omonda hoshu wana andashi munguro ndo hamo hunju o manufacturing ngai hejima yungura nishi wa kuchali ondo hanji maikano ruvede polo mbura mostora pomo kurandiswa poku kamo bina bikurandiswa uroma wangeta mbashanda ndo hanjito kuimbe hiyo kaito kuungulishwa kwa wanonga chituka koto onga kanatu ya tuka torondo hanju ya maitu belisana ochinashyo chinashimo chinga mashingire kushali omundu chakoka mweso mundu ngwakoka warara oshiwashe shanda pase kokove nami bomatuso ku okulitu njira njetu kushali eyo ale tushima pe expire hangi ndale ma tuno muhingo pona tutuli njo tukaenda ku mulungu ambana bele puli olime meli puli ambano kuimbe binamwenye chingo ngombe ombwa kambi ebuku ngamo china mwenye poka kiso wana no hinga mina wenu ambano peka labi njete ndo mbebe la meya shiki twato shego kemboro makuru hungie kombetenga kondolisha tatu ele bo mulungu na muyuni mirongo ibali balisha ni orondo shiwonga chichacherwa obandu oshichacherwa obina mwenye wina punga apekoka omundu punga pekoka shina mwenye wina abiye bali bino masuba nino ngasana paratenembo onde nguyo mundu ite kipo yoshina mwinyo orondu abihe obyo omunga njo uliri abihe bienda kona kumwe koruma abihe byala moruma no abihe mabiya ruka koruma ombe ipela nje maisha naye omakuru hungi ekondolisha tatu inga kama bandu banje munika ombe ipela ngahu ya pokati ko bandu bina mwinyo kapeno mbangu maikapi china mwenye shikuru china ya shikuru maete fapewa okutwapo no kuithapa fapewa okulinana fapewa mbangu shingo bene mwene no kamburo bina mbibi la mehingi po hakambura machidu ko ombangu ye ombangu pokati kwene china munyonja yeriki mara indishiwa koka po china munyesha koka ene mutei chima fa babo chiwiha mutei mara shina shima shike ku poru denga ndu hakata orondi chuli shaira no kupura tena kuinjo mbepu ya maisha shike jiro biri mombepela na mbepela ime mashangwa kashango hunga nembora muhana ngeli Yesu nambano na yin kushalinjo mbepo japo ke mai kupuri kwa ene mai kula shitani ngula obinando shondo wae to kuyene no ngolo linambyo ngo no tishiwa kuno shina mungu ne yuba robendo tushimo tundu
ombangu onjo yeah abana metu ya rukaru kwako kukatolika encyclopedia maisha omundu chao nokuvimbitha mwenye weku na imbo wiru ukara norutu mwenye waro kwa manga kuhebu tuyenda ondo besha omundu wako kashinge himagire wala karongeni mwisho wako ukana mwinyi pendo ndato mithiro yo wathemu funga kama yuru olina bihembyo maranyo mbepela isha ondiro okurara radina kwa obyungura apostole ko mulisha hambo mbali edeva of 59 and 60 shangapi herikana mitupuka ubi owo bakara pukubeta Stefano sano mawe eyengunda amara baere kumuhona mwana Yesu yakura omunye wanje nu eye wawora olongoro nara baere neraka enene ashamu muhona alikana obeberere ko ubimbwi neye shada no kuhungira omambonga alijesha koka ire ndio Yohane ekondwa licha murongo na umwe edeva 11 nedeva ofiertina nedeva 21 nedeva mirongo vitatu na ine mirongo vitatu na mwisho mwizo kushitana miango shaugumisha miango ya shito shakedeva uli malihiji okay Yesu wahungira omambonga kuwa bele 11 okuda wahungira omambonga okulambo asha epangare tu Lazarus awarara nungwali amimeke mpendura mugomboto ofiertina isha ni Yesu alireshe beraere ungahukire kusha Lazarus watu onda ka befestana yangu ibarara kwenda bago waboka ake nuna Lazarus waboka ya befestana ya bondo yao njo kitu kaende pamwe Marta yeah nungwali ami meke mpendura mugomboto Yesu alireshe beraere kusha Lazarus watu Marta washere ku Yesu muhona ando obe andakuduwa limba mutena kwanje kashata Yesu shamunine Maria amali no bayutamba mbe mukongorera wina amaberiri alire shakurungisiwa shinene mombepo 34 jani na pura asha mwe mupaka pi owo abediri abesha muhona injo katale 39 jani Yesu alire shasha ngubeye mwisepo numarta omutena wengu omuti adiri asha muhona naye oruturuso kubundaka shinga arwashiti omayuba ya nini yetu Lazarus anini okay Mateo fashaniri kwa mirongo muvyu Mateo muvyu edeva waktina 24 Yesu ngunda amahungira omambonga omunane omuyuta we ere kuye awora olongoro ku mulungu wenasha maje wanje mukabona watu nambanone injo ukayambeke omake kuye neye makotero omunya omulumendu ngashiwa shinge eliyambe ashiwa yeah 24 aliyeshasha pite amuhe omukabona kakokere Yesu imengire madirini omukabona kakokere warara olombotu uliti Yesu imengire owo abehebe muyora mumahingiro bikwaye nemurado warara bikwaye mwana shinge muntu Marko fa platena njo bado kaende pamuri Marko fa ikondolisha tana isha ni eye wa hita munjiwo nashakuwo omadhungane nonga owashikenga mamuririre shike mukabona kakokere eye warara uliti Lukasa ekondolisha hambo ndatu 59 ongospela ya Yesu nji kumele kushinjo binana ondo andumba olongospel ando inenu obandu bane babe munu omuhingo babe munu bino bati ufa munu ne Lucas munu ne Marko fa ne munu kumele kukainzo muhingo bwa kuna ibo okay Lucas kondori chambo ndatu the 52 eshani obandu abehe mbali munjiwo chanje maberi ingwi omukabona no kumuyalera etando Yesu washanai amuliro mukabona kakokere warara olombotu udisi ambe pelanje shiwa kwa mukristu okucho biwarara ulili nishiwa kwisha Yesu nekupendura oyiringama ehe mara indu shiwa koka nokuhena Kristu mumunyowe shiwa na wakusha obe ku Kristu watawina
Mbeka homba. Shwa kwa kamu Kristo. Ori hondo shwa kura Yesu mwenyewe. Obeshwa na Yesu nene kupendera ngamwe hiyo. Akenyeto kaende kumungu. Omwanombi ombipela onga hu mokuisha Kristo eyo omumemu obimemwa abihembiri kwa bande babero. Yesu ngamemete ngamemuye ngamemehi ngamemubinadi. Okuchema ene kupendera ngamwe hiyo omulombo tuwe mwararama. Okay. Yopo murongo naune mashane. Nyango kukaida udambiba kuteke pula saru samu. Jitu kaende pamwe. Yopo murongo naune ekondoli cha murongo, chikondoli cha murongo nambali maisha ni. Mungu ali omundu makoka na yandambo. Makoka nuhapo akarapi oyopa makula. Oandishire koka nu kama ale penduka ebabera mali yanda ngunda abehi ya penduka mugombo tudawo. Testamento ngurunyi. Ora ndale na hina ingire ekondoli cha murongo nambali ndezo lichabali. Obengi bayimbamba atarukuru mabekara no mwinyo rukwao shiba mabekara nenyando mu mwinyo wa aruhe nushiba mabehi hamisiwa muhoninga aruhe. Yohane sekondoli cha 5 shangoma mbanga o 28 no 29 maisha ni amukumisiwa no shinahi oluveze maruya obati abehe mumabedu erakale na bepiti mumayondo wao imbamba ashita owa mabe penduka na bekara no mwinyo imbamba ashita owi mabe pendura na be pangurwa. Ekahu imbamba ashita owa mabe pendura bekara no mwinyo puna muhona imbamba ashita owi bihina bakura Yesu mabe pendukiro mbanduki o banguliro ngisi yobishito yambe bakana kumande hindi. Okay. Yohane the Bondoli Jahabo of 40 no 44 no 54 changa 40 54 nambano nombango yatate oyonji auhengoma muno omuna nakambura muye eye makara no munye kwaruhi nami memupendura mu bakoke meyuba esenina ekebera ndinda no bingirano 44 kapeno mundu ngumasora okuyaku amishe cheha nane cha ithaninwe itati we jihinda nami mependura mu bakoke meyuba ethenini ingwi ngumali onyama yanje mbindu yanje no mwinyo mbindu yanje uno mwinyo warwe nami mempendura mu bakoke meyuba esenini bipelonga huru kwa nyama. Yohane tha rukwa yangwi 11 na 39 na 34 44 mitupuka kama ngauni Yesu areshasha kungude ye ewe mwisepe yafaruka kunanu ndishwe Petru Lazarus faruka ku Lazarus amapata nemba Yesu areshasha kungude ye inde ewe mwisepe numarta mutena waingwi omuti mo asha muhona naye oruturuso kurundaka shinga arwa shiti omayuba ya nemeyendo Yesu washere kuye amihin hikura erere kushashiwa kambura momunu omasa wanjambi shimaye raisi wa are owo alineshiva kunguda indi ewe abe isapa membora kale kambura ushinde mapya shishitwashi Yesu mangu ngurwa nu Yesu wa tutumuna omehuwe ombanda nasha pratena nasha tate mesha okuhepa kobe kusha wenji buvire meshi wakusha obe aruhe jurubira nungwali omambo ngamaye hungirwa oba maye hungirire obandu bakuramamba maye hungirire obandu bakuramamba kokusha owo bekambure kusha ove wenjihinda nukusha nushabu nukusha naye arabaere neraka enene asha Lazarus penduka upiti omuti ariresha apiti omake nolombade abyamangwa mumbanda yombakero no murunguwe awa kushirwa nunguyu chamba Yesu ebera ere kusha imisekewe inji ombanda nunguyu numumu ise mumwese mayende tulipamwe chua kambura mwami olokushwa kushashiri na yemene kushitwa marabi Yesu shinashi washikira menaro kushari obandumba bekamburi kushari eye shinasha hingire omwana mburi amabe yarishire kushari omwana watena ruko Yohane the 13 edebetenga ndugu shalatu Yesu webera erere asha amukurungisi wanu amutira kamburi emu njambi nuwina kamburi emu ami
Mujo yata timuno matuo mengi nami meke mutuni na uruvedi. Ami heshe muraera shinahi andakuru kashiperi nao. Nushimbai neke mutuni na uruvedi indino meko toka ne yoku mutwara koyanji. Kokusha ene mukakare ingwi amikumbiri. Tate na rukwa no. Ofiertina, Yohane ofiertina kwa edevolisha murongo, murongo na bari. Filipusa kono kukambura kusha birimu tate uli mwami ale. Inga omambungumba ngire ku ene kayelire mu ami ngwali otate nguli mu ami gumaungura oshiungura she omwini. Shiri memura ere kusha nguma kambura mu ami. Mashiti imbimbi meshiti eye mashiti ovinene komeho ami shinga ami kutate. Eleka hu Abakorinto batenga o 50 na ekondolisha murongo na ndano o 51 no 52 no 55 amesha ne tariye ami meshibisa o maundu kironga ete atuhe katuna kuta ratena nungwale atuhe matushutukisiwa ihimashishipwa ohiba oseni na shimanga momba paidiro yeho orondu ohiba maipose no bati oshima bependua osha klama no batishima bependua osha obahata netembu matuba de wano mwinyo matushutukisiwa diro outoni woye ulipi diro omasawe wokudepa yelipi oba Tesalonika rukwa egondoli ine 33 nganduko 38 nganduko ondiertina nganduko 18 di maisha ni bakotu matubanga kushamushiwe owashiri oshaku imba mbata Paulo vanini kokusha amuhato ruhode osha obandu behino maunjiro pratena nawa ete tukambura kusha Yesu wata nu kushawina wapenduka nushi tukambura kusha njambi makotora kuye omunipu na Yesu imbamba ta ave nongambulire mu Yesu imbi bimatuhongo ovyo mbi muhona bieturaera etemba bumatukara no mwinyo nga keyubandi muhona ndimeya katuno kutengera po imbambata ondavaerero yomara kida wanjambishi ya poseneraka romuyengeli omunene chiravubaka no hiva yanjambishi ya pose indino muhona omwini mara ukake yuru no imbambata mu Kristu mabetenge po kupenduka sagomba etemba mbu matubade wano mwinyo mu ruvedendo matutohorwa pamwe nawo mu vikamba okukahakaina na muhona no shimatukakara aruhe puna muhona oshimamu soku yarurasa na pehi omitima no mambonga kubina bituto kuhingirondo mbude gituto kuhingira pondiro mbude gituto kurubarisa mondiro ondiro mbude gituto kuraera kungamwa uhengeri pondiro ngeri kiho ruhenga ihamiso wanga pajerizo omufero wawe pepangare po mwashiwe poshikume poshikuru kuchari chikuru kunde wararani wararo bombo tundi do heno gino kumpedra mamweza mukunda marara chingu mujara mwise marari ubiji mapenduka tateko kove nami okubushirwa shimashiki tupo orudenga ndo hakata atuli yizo bakoke beso bakoke beli pake beni mbruka kanango Yesu ayana okay mabandurure majane ekondosha mirongo ibali ede bolisha ine nganduko lihambo okudambo obihabero byo uhona imbaba amene kubyo bapero obarawo wokupangura oume omba mbaya kumuhonani wina bamunine ominyo yainda bakongero obiuru menaro kusha owo balubarisa imbi owashiri Yesu bwa hongonon na indi emboranja mbi nowo ombeli wombambe helikota mene kushipuka no shiri serikali ya shasho numbe ha yakulire oshihakosho shipuka kobipara byawo na komake wawo owo ba kotorere omwinyo nave hona para osha odombara puna Kristu ouro odombura eyovi no batimba serwepo owo bakara owo kade
kotolere ominyonga olombura inda eyobi shida kapita onjiri ombindukiro ondenga yobakoke oba ningandu noba yapuke imbambe norupa mombindukiro nji ondenga yobakoke ondiro oishabali kaishi no uvara kombanda yawo nungwali owo maberire abakristeri banjambi no bakristu numabe honapara punaye ourumbura nda eyo birimu bandu bo benendo ngabe hindurwa bandu mbata mu rubere rwa kristu shipe maronde maende okusho petro zabe hemba bandu mbaza fungu ya yesu mba gandu kwa minaove chongwa vuno kulimo wende kudakafaba kwa kujabunda kwa chonda mbino mwinyi mu rubere yesu ndima kotoka okushali kwicha kami mara chonda mbako kombundo ibine mu prati na ndine promo mwinji kukela bo mashiti bakoka bakarara omboto bene kudura yona na mepedura yesu shiwana we matulire mbo kumatopenduko batenga kudambo shiba unokupenduka imbambe bale wako mande himba atuipa mwemeyuru atuhakani na muhona wetu aturuku olombura ndeyobi nimatuli yo bakristeri platine mbo baye matuli yo bakristeri banjambi no bakristo shifuta banjambi no bakristo mara mapeka abantu shibamba behene kupenduka obene olomburuka bene kishayi Yohane tawaingirisha bambishwa mapendurwa nabeka no mwinyo puna muhona mashia mapendurwa ombanguliro okushambo wale mapendurwa kaino kukano mwinyo mu lombora ndeyo winda kabino kupendurwa mabeka mamaendo mapendurwa indi olombura ndeyo bichira no kapita memborawe indi satana shadu nokupa nokukutua kepando romondolongo okienda kushirwa oshinene chongo hano amangoha ikiwa ependurwa obudu shirwasho amba pendurwa mbangu tikuti ambe tulanga okay mapya peka wa muna lo ngome kwa peka wa mundu umengeheno kuulwa kushabaye nyango kushashike ondo mbambe ndaka lino kuhita kana mwandu wa muraki kumujipura nao kuma shayi okay nukolena erunga ndinda alipo na Yesu kwa mando shikolese pakaenda ali ondo kwa mali mfaratisa ni nshikepo namo nje tukaini mamu yembo kata herunga ena rimwe ndo ndashai baya oshondo abo muhona o mungu shurisha ongwa shikuhene kubaterwa ni twene kuhindura baturo munjwe kubirwa ku mutima engo wa maje baba mwina ngutuzo kupangura ami nawe mkwetu mara kubara ngata nako shai baya muhona kigire buke choka hita muhona we sei nai matuka hita mparadisa ratena Lucas 23:42 maduka 43 maisha ni naye alijesha shasha ku Yesu muhona alikana kilemburuka shi wakahita muhona weye Yesu washire kuye shiri mekura ere ndino mokara puna ami mo paradise ratena kutukaende pam Yohane 20:7 ndina maisha ni ndekura ya bimeungulisa omadevanganu Lucas na Yohanes na Marcus na Mateo fanumba behepubali ombasha ngo gospel ndo inini baroba kongo ba Yesu okujamya okaenda oshapo muno obanda behembu kishina mbe hitakana kutokaende pamwe Yohanes 20:7 na maisha ni Yesu emuraere asha otunuku ami shinge ambi hiyaronda kutati nungwali twende ko bangu banje ukebera yali nai ami meyaruka kutati wina nguli ihoyenu na kunjambi wanje wina nguli njambi wenu engire kuna imba akura Yesu nibira kuna imba haya kura Yesu ayo akura mulire ukano kupando eshangwa po nambeka huli erunga ndoka nara hitirambo muyere wanjambi raunja ombendukire shadumba alibe shahiti tuno bakwa obengi igwa mabihindura ko namba erunga rashabi kegire mburuki Yesu shabi nai matu itipa mbaratisa good washiri Yohane samashari onjitun mangire kuna Marta nunge ya Maria ko Marta makalena mbe yake kendo kurume nyibuka fonda eyibe tenga kushiriki eyuba etenga kushiriki fonda ashari onjitun kunda haya kutati orondo ya afuki aroka kwihe kuko kaliso mbindu injo je njira kushikuni nongwi kushai meya mekivyo kutona mbindu kuko kushai sata na hitiru kwa musho yapuke ondo mene membora yopa ya sata na ya ulini
mushoya puki yaulite kuhitaulika napa ino roadblock ambano roadblock iyo mbindi ya Yesu injafa hapo sata nekeneke no kuhita wewe onji tulishitenga mbese ukali seginambi kwamba yakotoka okay ukishapuma pehingire kushabi chitenga Yesu akaunguro linambi ukari alisa inaku muhona mbi chingiro chibali nacho kwamba makoteke obandu babihebende komango ndikade ku mulungu shuarese Matthew 4:27 na ekondwa 52 no 53 maisha ni Matthew 5:3 ni maisha ni omayendo aye paturuka no bandu obengi boshiba na shanja mbimba atire alideshi bapendurwa mu bakoke owo ba pita mu mayendo pratena nu Yesu shaba no kupenduka mu bakoke owo bahitire mu shuhuro oshiyapuke obandu obengi ade mu debe munamo Yesu yapenduka mendo anumba apita mu mayendo minyumba adu babihimba apita mu mayendo bali bararamba ukuja chauno kupita ni kana pali mechina shara ishashiri behanda mina kushibide mburuka kushabije Yesu omume bine mwadi ni Yesu washameya kutwa mbili kukoka wandomba kabefero kukara pehimba mara peyavi bekare pehimbo peyavi nemora peyavi kale mburuka shabi muhonano kana wa memo mundu shabi ate wanemo mundu shamakare no mwinyo lo mara keho urunde no kukongolera ombango detu tutangafo bomba onde tukondisa kubushemutia polisa hata na mahite urukoto minyi byetu ukuja nambano kumelo kushana mahingire kushabi obandumba ominyombi abihembi ya mahingire kuda kwa hata anduke rungando roshikoro ifendo baya mosho yapuki kuna Yesu shaba no kuhita shaba no kalisa mbindije wakotoka minya bihenda bikahita mokoto Mateo zamashani wale mape ano hapura ohungano mutume na Lazarus bakole na muhingire bibaye na muhingire beka ino kumiko senza owashiti kobe ndisho hadu aro yaruka nuno hovuba kushabi ongwa eshangachira shangwa na ashangura kihia no rubede nuno aro rubede mpini karombi ukuja nambara myango shabi kananga urume ngongeri pokati ko matringo ye balinga kapore ko ipratini no mbepo ya muhana nje kupa munyewe pratini nje ndio pratini anuka wihiro maandro yanje mingiro mbipira mehiyevi okay umutu mena Lazarus la el meto que yabi epuriyo ovenduso kupura oshomurese orondiro kusha hapo shiri oshishitwa hi shali oshina shisha shitwa koshi yali oshiyari siro shoshina okubangira po okuhanjaura inji ombude ko ba farisai borube vendo kehi yodongu kufengo yao dawo membara wenu epuliro ramutumbe na Lazarus oshina shuto kulipura shitenga po ndufo kupura au kupura ushabi hapo oshinashi sharoshina shakashiri po yali omwana wa kwangu kuhanjaurira po ko bandumba ba kula meno shiwana shanja bibetho kuwo mbuli ya muhona mbeli obafarisai nodonongo mambo bo habagisa ombude washiri ko shiwana cha muhona muhona ingire ku ngombo ba praten abahongi babebe mupule puyondi ade pra Yesu ade prani Mateo 20 ikondoro cha murongo ede borisha ikondoro umurongo ndatu ede wa umurongo ndatu no 34 changa maze bangu indi no bahongi babe ere ku Yesu nabe mupura abesha no kushabishi muhungire no bandu shi uhungira no masasanekero epuliro why Yesu wangwa juhitana pu mbiso okay Yesu abiri yo everybody jam gertinan pumbi fokuhungira no masasanekero shime hungire no bandu okongwi okusha owo betara nungwari kabe munu bepura tena nungwari kabe du nukabe paka
indino shiwa indino ujo 43 indino oshiwana shanjambi mashiyere osha eyuba bohona wayihe wao guno matwi ngadube guno matwi okuduba ngadube omasasane keronga kana yali oshina shakashiri mara Yesu akongisa oku behonga popambepo kokusha bedube kusha eye mabanga okusha bi mara odonongo do mambo no bafarisai mba kana bakura omahongero nga oparukade onanga yali omasasane kerongo yali nenaro mundu Lazarus omasasane kero omutumena Lazarus mara omasasane kero ngali nenaro mundu o Lazarus orondu kombunda yo ibike libali Lazarus awata o baderire okumudepa moshinahi indu bunda abala yaba kuteka ratena Yesu ebera erano ushitane kero jiti ndi Lazarus nawe urefi Lazarus egondolisha murongo na hambo umwe oniendi nagaduko 31 ya mashwarefe udebamba uhembonu nela urefe muniuri ubede ponamba karupombe mara Lazarus 16 na 29 ambaye Abraham ashire kuye obanguvoye bena Mose no ba profeti okuberonga ngabedube komambo wao nimborawe edebandari shabi mari hebusha owo benombe ipela kubetho kupuraten mprofeto Mose ujuanguwe mbomberi kombandi himbo betho kupuratena kombe ipela mashondo bagane kupuratena kombe ipela pratena ondierta no 31 meshani edeba no 69 no mutumbe wadirire asha kako tate Abraham nungwari umwe wabako kesha ikuwo owo mabe ritanaura kwa maobi wao nungwari Abraham wadirire asha chibe hino kuwa ku Mose no ba profeti ngiro mbepela kama abe kambura nangalire kusha umwe waimba obakoke wapenduka mara kumundo vivike vivali Lazarus angara wako kanu wapendurwa mara odonongo mambo no afarisai mbanu abe banguka de Lazarus sango okisha bi osithatane kero shoshaluka sa shoshimba shabire thashonu kugapo nyendi na ngaduko 31 njonu shima shingiru shabi omutumbe wakoka shano kuka munu Lazarus amba tate Abraham era Lazarus ami sasa kako umudambika be kondo obishinge juri kombande hinu ove mundu wini madu wali songa na muhona madu wali songa na shine ina kama hita sana kama ngoba sana ko ibango kuipurate maramba bapinyu kushabi ove shondwa ukono kwango kuvuba kemboro shi profetero pokembora muhona njiro mbipela oji njiro mbipela oji no njiro mbipela chondo ukono kupurate na kuyo ove shwa na kushabi ove mweto njiranji vanguwe ya vihembo mabe ya onjiranji uche na sharo shithathanekero njo tukaendo cha uwe shana nyimari yangu shashiki Yohane sekondorisha 11 46 and 47 either 46 and 47 and 48 ameshani oba pristeri obyuru no bafarisai oshiba woranganisa oshira shoba yuta na besha ngatushitevi utukulipura no mabalo no kupratena omathathanekero ngwa muhanana ngatushitevi omundu mbi mashiti obihimise obingi Shuve mutalira amashiti nao obandu abehe mabe kambura muye no banane wobaroma mabe ya okikuhana omapetu opayapuke no kunyona oshiwana shetu oba pilisteri no ngo bambono owandu ngombe tukurame naponi ndije oba honge betu maranjo be muno bisha bipo nambano o behupamo oshida shibihupamo marambo washirika wangu kuingira kushiwana pratena Yohane za ekondolisha murongo nambali
ede babusha muvinga nduko mulongo malisha ni nu obayuda obengi badubire kusha Yesu uli mombetani prateno owo alide shibai ngo nu kave ile Yesu porwe nungwali va ila okukamuna Lasarusa ingwi Yesu wapendulile mobakoki ede babusha mulongo malisha ni oba pristero biru opube rimanena okude pa Lasarusa wina ede bandini ndawo rebi o imba pratena hibya lukempo depi nungwali Abraham washigirire asha chive hino okuvuva kumose no profete kamabe kambura nangalide kusha umo waimba wako kwapenduka oviuru ya pristeri opuga iro kirima nino ka the palaces ono kanani kambura ngambe gatana kuna imbi eto kaende ku mulungu mumenga fa uto komanda hii ndi kapeno mundu yebango kukoka mara Yesu masha mairire omararero uliro omawa ge hino okuplaiwa morara kapeno story chamo kwa pendulwa no onanjo kaove shwa kwa kanu warara udombo tuzi konoshina no bina mebi kebiera kombande hi konoshina ine me kebiera miyu warara udombo tu odondeu weno kinino kulipendwa mu okujo mundu ngoma yiri kushabi mopendulwa wapendulwa ina bebi dede ona kwando mbepo ndo nderianga ruko wanu onando mbepo ndimoni nderianga satana ngaumba kombande hindi umunene we shikuru shikukae tanda omwachi we omo tate we andawe hemba gararo dombotu obondeu marongwae ondimone shirauka bonga awa shikuwa shipera uko mbepo nyingi sana kuna shikuru we kuka omo we omundungu ondimone posata ko yindu ushishike onunga o kingdom ya satana nu ishiwa ushabi obugipura bi nishiwa shokaenda bi menaro kushabi ove kononga mbuliro mumuhona oyo kwihikirambo obinairi balindi omuhona ombepo ya muhona ombepo ya satana ojondo ko ombepo ya muhona mushuwa nawo muni muri shuwa nawo kono ombepo ya muhona uyo mbepo nyima yo operate mo wini ya muhona maika mairianga mara satana no obobe mundu bulipo urushanja urupale uro katuke epima eneno kungulisa mwana ngamo uyi omwana shinge he mondisifu shinge wahabi yindiro kana ko libyo chwa hindo kana ngabe bindo mayo vietana uwo kuhinda hamu no binere obinde hinge byasana kuna induli mara popa mpepo bipulonga ho chwana cha muhona okay chwale the Genesis sekondori cha 3 ile cha 3 malisha ni Mungu ali ko bihape byo muti biri mukatiko shikunino jabiwasha ene amuli kuo sha mamutu ratina pa nambuli satana utukolera wize shinge mbono kwingira Genesis ekondori cha 3 ile cha ina onyoka ali deshiyasha kumukavendu kamambo indeu chikamamutu ambano ngo mukaendu bi autokupra tena onyoka mara amashwe shabi utokupra tena pingo mumunene mara mukaendu ngo alino choice ata mano alino choice mukutarira shinashino kukabro shabeshi omekura habi kurufenina oshinashi shishi kuhave habu shabi omokano mwinyo pomokara ya mokakano nuruzenga nduma mukarumato obyundi kwa muhonanu orondishi mokongorere obinambe bibalimbi mara omukaendu wapurate no mambo ahata nanga akambura kushabi mabetu abe ngomu afestana satana ondisifa nyiba uno kwingironjo Yesu moshikuni no getsemane opado okukumbane menaro shina shibi shabi tundisifa kwetwanje tudisifwa maro beshu heno ku kondono no ombipela yenu hapo ngumbe kukondono nuni ndiro shiye ya mai yakove kaino kuya ukaomo puka chikwa chike mai yako inku kobo mun ambambo mwenyewe epuli bali kwa watuna mopenduka mombedikiro nyendenga ponjo ichabali epuli nditho kuli prondo ombipelonga hopo namba nami miyango kushabi uvuve uli honge ukondono nombipela uli honge. Okay. Baya Yesu maya ninu ede boli jamiro bali nambali 42 ngatuko 44. Ashatate shimo banga alikana isako shimino shomi hamohi ku ami no ahali ombango yanje nungwali ngalire ombango yoye omuni
jima yenene siwa nupa munikire omenge lungwa adira kijuru ne mude upalisa Yesu wahara omburuma yondiro naliresha kumbire kono masa no rutuwe washutuka arusana komata urukutuwe washutuka na arusana komata umbindu jimaira ndirepe ongumbiro nji yali oyetu nawe nandalire eye chara kwa kuombia ngongota mbara ongumbiro nji muhana ja kumbunu kana ali bya bali nomburume eri tuliyobe nawe ami nawe mena yabi ete tulimo uyembi ongashima kafa kwa haro buruma mena kushali eye umwe ngarauka mukushali make kutulobe amina nawe ambano buruma yanyi mahara ka yaro buruma kushali ete tundisifwa mara tate aliro mbango yanje so mundu onyama mara ga iyo mbango ywe mukiyene niso shinashi kokushali oshinashi shishitwe mate kokushali amina wabe tukutuki omuni lipurangwa Yesu sheke kukokero venami obe nundali jeni chiti muto kuhabara na name uri kombando munu wembe pomba ndekerweni hangi wapuru kutu inaye yoye hane ngambu yeye kono kwibanga kwao na plate na chima ingilisha kuhombya ngongota kunda haye ko kuhombya ngongota kunda pokunda mai kumuho yangu ngota hayo taye bashigiro mati olengi bemuyambulura bemuveta na mise nokumutatu mise urutuwe wanyondororwa kushikoroise ali dono nombo ha na ikwinde kenda averukita nawo shiwano abe yero shikoroise ihi okuhitisa mushitoto chomia tera mutu imwe na kumukuru kwa washirinu ka ongaro yo mundu ngo ayengo wege kukero ya yenjo oputho kuyaro kwa bimba shinashi shashitirwa ye erike hiya Yesu akokerobe akokera minawe no shinaja na mapya yo lipula no meka mbora yali Petrufa onguro banjo pe ubandu wali mo getsemani no mena akushali enge mupatana po tutatu no mpatana po tutatu bono ngo muno mupatana bo ngo yali kakumunga mihimu kwa ukupura ngo bugwa nanjo kanjo kala tanjo mbepo oshikambo shijobu sharondoro chilipo nambo oshimumu omuntu matongo mukalire we shishiro mukana we mukapo matongo mabefano mise okono kienena wandombe limbanu beno mangano tubyo oshwa umuni kwa lapya no omotira nje diro wa utukutiro komu andu yima kuproja nje tuje mumenu ngo mu wangu kapu no mumenu mombo Petru fa tukano mukayengo ya mundu kamihimu ujamayiru mayiru komanda ye umo mapindi marapura tena omona anja bishima hingi taranu ewe tenga kushivike bali shikambo oshiveu chijariko komanda wa hongeo Yesu wakoka na kwa mwina Yesu wapakeo bana ewe tenga kushivike berimbo beri wanga baorongani nembo patemwa mundu mungara baketwitha koko oyungura yatu wa mahunju wai kona kwa mwini wayuta maro mabehe mbali mbo beri orongani no kumuthia pano ina lihembe kwa mwina kono iraero muhongewa bahangwamba murongo na umwembo bathiewe komo penyina Judas Iscariot very pray shina shashikaenda mukati ko ule koto uru biwao charo shikwai nengo sho yende mbuli nunoho bambi kulefero banana mara osonda chiya chikambo chideu shali kombando bahongewa mbondo kwingirani hanje eye wapenduka mara wahongewa kabeshwa kusha kabeshwa ngandu pita shimara ere kwa kusha bwa ami meto kulisaina byaruke ko mahunju bina mbingura
nambano mukavendu wayakendo okamuna umuhona we orondu eye washa mapenduka nu kapali umwe bayimba wabahonge mara Yesu sha muno mukaendu washa yaruka kalaere obamu wakwenu kusha amimba penduka nuwina kalaere pita kokusha amimba penduka ongwae chimashali nuwina raba kwetu ndifuya andira mu nuwina kalaere pita yaruke hiya okutamuna enara pita bari heye kushashiki pita mimeshiwa kusha wanjipatana potu tatu pita mimeshiwa kokusha obe walino mbele mokudira omukaendu nge kupura pita mino ameshiwa mara pita ami batona ondiro menaroye pita obe wina waifirwa no Yerusalem moshipe shapa turikire obe nempurara alisha nao chuma kalaere pita mbele chima ya kuye mali wapenduka muhona yetu pita bale yegura no he wapenduka washa obe no yegura obujo mbele chima ya kupita mai he kujali pita mino meshi wa kujali unjipatana potu tatu orondo beni bayingire jali Simona wayona yejithubira mbora bika nditatu mukukotora kufulufulu binamba bihembu bishambaye pita irisoro ntudanje mahunjunga obyungurambi mbi unavyo obyungurambi mumunushe byungurambi owe muhupite mukaindi we muhupite upurwe muhupite ichukuru we kwa oinambi abihembi obyanje barani meshali obinambi yesta irisoro ntudanje Yesu mwengire ni kupita okay so inamba bihembi no mape abietongurugise kobe mara ebulio no mari yango sheda ulituro munino apa bibelo ni yata mambo ili tanaura ishita kushanga hino tu confuse ishita kushanga hino tu turuke tubero byode chingo bande vingire yichwa cyo bibelo na masa kono kano mu mambo mayango yitu ipurate no hino esa Marcos ay kondwa utisha movie edeva etenga numurongo Elia na Mose kopando mbiyo njudukiro nupe yabi ekondolisha muyu edebolisha bali kandulisha muro mengirunga na Elia na Mose no andu bape yabi beka embo ondungu Elia na Mose wanomba very testament nguru maranjo testament ndem kakaenda okuja pumehere bokuja bi